main TikTok mulu. Jijik banget gua. Coba gua ngintip. Iyalah jijik gua mah. Iya, mana ada Sipa lagi. Katanya Sipa kagak suka TikTok. Ya udah biarin dia mah begitu, kita mah jangan. Iya, kemarin gue dikejar nangis sama dia. Lu mah emang sabar nari nangis mulu. Lalu jadi suwe banget. Udahannya gue capek. Dia mau udahan no. Dia mau ke sini. Yuk kabarnya. Yuk. Lah, lu berdua ngapain? Lah kagak. Lah, itu ngapa berdiri mulu kayak yang listrik wifi? Wifi, bukan wifi. Lah terah gua, mulut gua. Lu main TikTok ya? Lah kagak. Bohong lu. Lu kata kagak ya kagak. Lah orang gua tadi ngintip tanya ya memeh. Iya lu main TikTok mulu ya. Dah, gua mau sama lu. Tuh lihat tuh bocah ledok emang kayak gitu dia mah. Udah bagian dia mah kayak gitu, yang penting kita mah jangan. Ya deh yuk kita main apa kayak yuk. Lah main apaan? Lah seterah. Ya udah main catur aja. Lah main catur. Lah iya katanya terserah. Jarak. Lu jangan aja lu. Terau gua. Lah, lu ngapa tiba-tiba kesini? Tadi gua ngeliat Meme sama Keke, dia tahu gua main TikTok. Lah, terus ngapa? Kagak ngapa-ngapa. Lah, lu mah dari dulu dia kagak dantan lu mah. Lah, gua jadi malu ini. Apaan kemarin gua ngomelin lu main TikTok? Malah sekarang gue yang main sama lu. Emang suwe lu ngajakin gua main TikTok, tadi mantong mau ya. Lu. Lah lu malu nih, gue malu. Lah terus lu sekarang maunya apaan? Maunya gue? Iya, maunya gue pulang. Nah sana lu balik. Ya udah. No ada Jahara kesonanya. No. Jara. Kata Sipa, lu tahu Sipa main TikTok? Iya, mengapa? Malu tuh dia diintipin. Lah, malu ngapa? Lah, kemarin dia ngatain gue main TikTok. Sekarang malah dia yang ikutan main TikTok sama gue. Lah, terus gimana supaya dia nggak malu? Ntar gue dia kesini lagi. Sipa, ngapa? Rumah Jara ya? Agak malu gua. Malu ngapa? Mau sih Pak sama Mila. No kan kata gua balik lagi dia. Cie main TikTok sekarang. Meme jangan gitu, dia malu. Ya udah Sipa, gua minta maaf. Lah minta maaf apa, emang lu salah? Gue minta maaf udah bikin lu malu. Lah orang ngapa-ngapa. Ya udah gue minta maaf. Action. Dia mau kabur noh. Action. Orang kata kagak ya. Ayo Meme. Iya lu. Gimana sih Action. Lah orang gua ngintip tanya ya Meme. Iya lu main TikTok. Main TikTok mulu ya gimana sih gitu ya? Iya, tapi action. Lah orang gua tadi ngintip tanya ya Meme. Iya lu main TikTok mulu ya. Action. Lah terah gua. Raih.
Muka sono. Lah, terang gua gitu. Iya. Jangan lihat ke kamera. Nah, ya. Action. Lah, terang gua. Caranya tuh. Gitu banget kagak data. Berhentiin apa? Ayo. Berhentiin. Ayo. Ayo. Ulang. Iya, ulang. Lah, terang gua. Dulu apa? Gitu. Action. Lah. Caranya ikut. Gitu. Jangan tawa malu. Gue ketawa nih. Apaan itu? Jangan kaget, Iya, ya. udah. Ya. Action. Terang gua. Lah, terang gua. Tahu lu. Action. Lah, terang gua. Action. Lah, lu ngapa sih? Action. Lah, lu ngapa di sini?